ازمونên revên neh û duwazde ango Bekelorya li Rojavayê Kurdistanê û li gor rêbazên rêveberiya Xweser dest pê kirine. Yekem carek ku refanihan wekû qûnaxeke guherîn û bi bawername bi ezmûn bi rêve diçe. Her wiha, yekem carek ku zimanê Kurdî û rêbaza rêveberiya Xweser derbasî asta Bekelorya dibe. Ezmûn jî bi du coreyên pirsan bi rêve diçin. Da ku asta xwendekaran were naskirin. شخو ازمونه ما ایگو ایرو چه بونا هم اتمتین جیتین و هم پرسن ام بیشن نیفساندن نجبو خاطرم زانی من آستا خوندکارد نیفساندن دا آستا فکراوی نا که کات کدرده و طبعا هنک پرسی اتمتین افجی آلیکارین بخوندکارا شست û çar navend li çar bajarên Rojavayê Kurdistanê bo pêşkêşkirina van ezmûnan hatine amadekirin. Ew jî li bajarên Hesekê, Qamişlo, Derbêsiyê û Girkêlegê ne. Ezmûn jî navendî ne. شخوا هجمارا خوندکارن گو درباسی رفی دوازده ببن او 4000 خوندکارن تقریبا یه رفی نهاجی نزی 7000 خوندکارانه ام بیجن وک چاره سرکرنا و پرسانجی ام سبت دست بیدکن و یعنی افجی وک مرکزک تصحیحی او جی چبوی او جی حرکس الگور برانشی خوی الگور اختصاصی خوی گو بریه او جی وان دبی پشتی گو ابداوی ببن لودری ام بیجن وک تکمیلی جوی هبه جبرگو صلای کمینه ام في ادفي ازمونير درباست بنهم او سدما كورونا وانجي هبو تهلي ما دبستان خدي سافا كرن وبرانشي خديتن اما ما جو وقت تكميلي جهبي بشرا درباسي او مفاضله زانينگه هيچ دبي حتى جو درباسي زانينگه ببن تا بریا سالکه جی خوندکارین Rojavayê Kurdistanê de asta Bekelorya de li gor rêbazên hikûmeta Sûriyê dixwendin û bi tenê bi zimanê Erebî bû. Îro derfet ji her pêk hateyekî re heye ku xwendekarên wê bi zimanê xwe yê dayîkê bixwînin. 11,000 xwendekar îro li Rojavayê Kurdistanê di du qûnaxên guherîn de ezmûnên xwe bi zimanê dayîkê pêşkêş dikin. Yekem carek ku zimanê Kurdî derbasî refê duwazdehan li dibistanên Rojava dibe. Hêvî jî li ser van xwendekaran hene ku dê pêşeroja deverê bin û li zimanê xwe xwedî derkevin. Arya Hacî, Kurdistan 24 Qamişlo.